наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳои суннатии мардуми тоҷик аст. ин ҷашн дар масири таърих ва раванди фарҳангу тамаддуни бостонӣ ба гунаи хос таҷлил мешуд. наврӯз расму русум ва оинаҳои зиёде дошт, ки бо гузашти давру замон дигар шуданду такмил ҳам ёфтанд. оид ба пайдоиши ҷашни наврӯз дар чандин махазҳои бостонӣ маълумот ҷой дорад ва олимону муҳаққиқон дар ин самт пажӯҳиши зиёд анҷом доданд. ҳарчанд ки зуҳури наврӯзро ба даврони шоҳ ҷамшед нисбат медиҳанд, аммо тибқи дигар махазҳо бармеояд, ки он таърихи қадимтар доштааст. оинаҳои наврӯзӣ аз наслу ба насл шакл гирифта бо табиату зиндагии мардум иртиботи ногусастанӣ пайдо намуданд. баъзеи онҳо имрӯз хеле маъмуланд ва баъзеашон таҳқиқ нашуданду мардум ҳам аз онҳо кам ёдовар мешаванд. дирӯз ва имрӯз ҷанбаи табиии наврӯз бештар таҳқиқ шудааст, яъне асолати табиӣ ва таърихиаш дар мадди аввал қарор мегирад. зеро воқеан наврӯз айёми дигаршавии табиат, офариниш ва фарорасии соли нав дониста мешавад. яке аз ҷанбаҳои дигари наврӯзро муҳаққиқон ба кайҳон нисбат медиҳанд ва дар ин самт низ тадқиқот бурдаанд. аксари оинаҳои наврӯзӣ дар худ орзуи омол, нақшаи ният ва бовару эътиқоди мардумро таҷассум мекарданд ва мекунанд. аз ҷониби дигар ба андешаи як гурӯҳи муҳаққиқон наврӯз танҳо ҷашни суру шодмонӣ, дастархонороӣ, кишту кор ва дигар оинаҳое ки гуфтем нест, балки болотар аз ин ҳама аст. яъне чӣ? вақте наврӯз дар даврони истиқлолият шукӯҳу шаҳомати тоза пайдо карду ҷаҳонӣ шуд, месазад ки асолату рисолати комилу воқеии он ба ҷаҳониён муаррифӣ шавад, яъне ки ба ҳукми як ҷашни бисёр қадимаю мондагори мардумӣ дар фарҳангу тамаддуни инсоният чӣ нақши боризе гузошту мегузорад ва хоҳад гузошт. манзур инҷо ҷанбаи фалсафии наврӯз аст, ки бо ҳама оину расму русумаш замину замон, кайҳон ва инсоният дар ҳукми ӯ хоҳад буд. инак 9 сол мешавад, ки ҷашни наврӯзи мо ҷашни ҷаҳонӣ шудааст. ҷашне ки аз ҳазорсолаҳои пешин бо худ орзуи омоли мардумро овард, бо худ як дунё рамзу розҳоро овард, зиндагии мардумро ҳам гарм намуд ва ҳам дилгарм кард. ва имрӯз дар тоҷикистони соҳиб истиқлол мо ҷашни наврӯзро бо тамоми ҳамон шаъну шукӯҳе ки дар замонҳои қадим ниёгони мо доштанд мушоҳида мекунем. ва берунтар аз ин наврӯзи мо наврӯзи ҷаҳонӣ аст. ҳамаи мо огоҳ ҳастем, ки соли 2010 созмони милали муттаҳид пешниҳодеро аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон ва кишварҳои дигари ҳавзаи наврӯз пазируфт ва рӯзи 21 март ҳамасола рӯзи ҷаҳонии наврӯз эълом гашт. дар анамун қатъномае ки ҷашни наврӯз ҷаҳонӣ шудааст, омадааст, ки аз давлатҳои ҳавзаи наврӯз хоҳиш карда мешавад, ки ҷашни наврӯзро барои ҷаҳониён муаррифӣ кунанд ва дар ин самт таҳқиқотҳои илмӣ, омӯзишҳо анҷом диҳанд, ба забонҳои хориҷӣ тарҷума карда барои тамоми аҳли сайёра пешниҳод кунанд. ва ман фикр мекунам, ки аз ҳамин нуқтаи назар суҳбатро оғоз кунем, хеле хуб мешавад. ман гумон мекунам, ки наврӯз рӯзи фарвардин моҳ, рӯзи аввали зиндагонӣ аст, мелоди нур аст, мелоди табиат ва инсон аст. ман гумон мекунам, ки аслан зиндагӣ аз наврӯз оғоз шудааст. рӯзи нав яъне чӣ? рӯзи нав, рӯзи тавлиди инсон, рӯзи тавлиди масалан табиат, рӯзи тавлиди зиндагии шеър, ҳар чӣ ки зебост, ман фикр мекунам, ки дар наврӯз ба дунё омадааст, яъне мавлудаш рӯзи наврӯз аст. ва шумо гуфтед, ки наврӯз ҷаҳонӣ шуд. ман фикр мекунам, ки наврӯз бояд кайҳо ҷаҳонӣ мешуд, зеро наврӯз як бубинед соли бисёр давлатҳои дунё соли нав доранд
ولی سال نو اونا یا در وقتی برف ریزی می آید یا در یک وقتی در خزان ریز می آید. ولی سال نو ما با شکفتن گلها، با سبز شدن زمین، با بیدار شدن قلب مردم، اگر که نوروز معجزه نمی بود همه چیز یک باره سبز نمی شد. من فکر میکنم که نوروز معجزه است و اصلا و میگویند که نوروز عید شاعران و دهقانان است. همینطور هم هست. من فکر نمیکنم شاعر در این فصل آرام باشد، شاعر در فصل نوروز مصرعی نگفته باشد، اصلا که شاعر نیست. یعنی نوروز ما اصلا خیلی مردمی سعادتمندیم که باز به نوروز رسیدیم، باز به همدیگر میگویم که نوروز مبارک. خیلی سعادت بلند داریم که به نوروز جهانی رسیدیم و این چندین سال است، چطور یک دلشاد جان گفتن 9 سال است که نوروز ما تمام دنیا و اصلا که شخصیتون بینایی همین ملت ما دو چیز دارد، یکی نوروز است، دیگری زبان. همین دو چیز است که ما را زنده داشت، ورنه دیگر این همه خیلی مردم در دنیا بسیار است، لیکن چون که نوروز خیرد است، عقل است، پیروزی بر سفیدی بر سیاهی است، انا زیبایی به بدی هست. یعنی همین چیزی است که توانست که تا همین روز ما رو زنده داشت. گفتن که از دور جمشید چون نیشکر رو در میابد اون روز نوروز میکند، ولی من گمان میکنم که این پیش از نوروز، پیش از جمشید است. به اندیشه من چون نوروز رو جهانی میگوییم و اونجا قطعنامه سازمان ملل متحد است که نوروز رو باید اون دولت‌هایی که حوزه نوروز هستند باید که بیشتر به جهانیان معرفی کنند. من فکر میکنم که جمهوری تاجیکستان یکی از جمهوری‌های پیشرفته در این سمت معرفی جشن نوروز میباشد که همه ساله کوشش میکند که تجلیل جشن نوروز باز هم بیشتر و خوبتر در سطح بین المللی معرفی گردد و برنامه‌های البته گوناگون که فراگیر هم اون عنصرها یا که هم اون رمزهای قدیمی جشن نوروز هستند از جانب هم کارگردان هم خودی اهل جامعه به فکرم که همه ساله تجلیل میگردند. و باید بگوییم که چون در اون فیلم هم که در طول چند دقیقه بود فهمیدیم و میدونیم که هر یک عنعنه، عرف و عادت یا خود مراسمی که در عرفه جشن نوروز از قدیم مردم تاجیک اجرا می نمودند هر یک دارای رمزهای مخصوص بود. یعنی هر یک عملی میکردند، هر یک حتی سلام های آنها در روز عید فکر میکنم که با یک رمزی رو به خود انعکاس میکرد و مردم به همون باور و عقیده ها، به همون رمزهای نوروز تکیه کرده زندگی خود رو بیشتر و بهتر و خوبتر تاثیر میکردند. و در اندیشه مردم مثلا خود کلمه نوروز که از روز نو آغاز میگردد یعنی با یک دیگر تمنا کردن بهبودی و در کل سال چون از روزی نو اونها به یکدیگر دعا و تمنا میکردن که باید که زندگی به داشته باشند، زندگی نیک داشته باشند و همه روزشون مثل نوروز باید که خرسندی و خوشنودی خاطر گذرد. حتی مثلا تجلیل جشن نوروز در میان مردم چون در اشعار شاعران کلاسیک هست، در دیگر مؤخرا هم هست، یعنی تجلیل جشن نوروز اگر در روزهای مخصوصی هفته اگر بیاید حتما توسط یک فال اون رو پیشگویی میکردن که این سال چگونه سال است. مثلا در یک شعر هنگامی دانشجویی خوانده بودم که اگر دوشنبه آید روزی نوروز به نیکی های عالم چشم را دوز، زمستان سرد و سرما سخت آید، زمستان پوستینی سیرخت باید. یعنی به همین مضمون هر یک روز به خود تقسیم کرده شده که اگر در روز دوشنبه آید نوروز چگونه است، در روز سه شنبه آید چی فال دارد، در روز چهارشنبه همین طریق. اما چون به نزدیکی در یک سال گذشته در سفر خدمتی در وادی برتنگ بودیم، اونجا از یک خلیفه همون دهه اگر خطا نکنم برچیده با همون خلیفه در باره تجلیل جشن نوروز، آیین‌های جشن نوروز هم صحبت شدیم. ایشون هم گفتن که ما مثلا پیشکی فال میگیریم که در کدام روز بیاید، همون سال چگونه است، خوب میآید، سال بعد میآید. و به اندیشه اون مردم اگر در روزهای تاق هفته آید یعنی سال اونقدر سالی با برار نیست، در روزهای جفت آید خوبتر است فقط به جز روز یکشنبه. یعنی در این حساب در این شمور روز یکشنبه چندان تعلق ندارد. و وقتی سبب پرسیدیم اونها گفتن که روز یکشنبه چون در روز تاق است و روز یگانه است، روز یکم است، اونها به یگانگی خداوند، به یگانگی دیگر عنصرها تکیه کردن میگن که این روزی خوب است. یعنی در دیگر روزان سه شنبه و پنج شنبه الکی در عقیده این مردم اونقدر مثلا سالی با برار نیست. یعنی به همین منوال هر یک عملی که از جانب مردم در عرفه جشن نوروز اجرا میگردد فکر میکنم رمزنامه است. در داخل اون هزارها مثلا دانش تجربه ها نفته است. فکر میکنم که محققان این روز وقت است چون آزادیم باید که از پی تحقیق و آموزش همین جنبه های فرهنگی نوروز باشه.
اگر درباره ماهیت فلسفی نوروز بگوییم چند نکته را یادآور کردن بسیار خوب میشود. دانشمندان در این باره تحقیقات بسیار وسیع کرده هستند، از آغاز از هنوز از بیرونی بیهقی، فردوسی، عمر خیام سر کرده تا امروز دانشمندان درباره نوروز تحقیقات زیادی انجام دادند و ماهیت فلسفی نوروز را به چند نکته ارزیابی کردند. اول پیش از همه همین که نوروز فقط فرارسی بهار نیست. نوروز فقط جشن گل و سبزه، دویدن سبزه و گل کردن درختان نیست. نوروز فقط فرا رسیدن یکم فروردین که 20-21 ماه مارس نیست. نوروز فقط فرا رسیدن گرما نیست. ماهیت اساسی نوروز در تجلیل، در جشن گرفتن غلبه دانش بر نادانی است. غلبه دانش بر جهالت است. پیش از همه برای چی؟ پیش از همه برای اون که هنوز اگر به اندیشه محققان تکیه کنیم، جمشید شاه وقتی که به سر قدرت رسید دید که جهان بسیار خراب است، عالم هم سرد است، مردم گرسنه هستند، بی‌دانشی دنیا را فرا گرفته بود. خب قتل و کشتار بین بشر یکدیگر را بسیار پهن شده بود. بنابراین او به خود نقشه کشید که در مدت چند سال انسانیت را از این گمراهی و بدبختی نجات دهد. پیش از آن به مردم لباس پوشیدن، زندگی کردن در خانه های خوب موثر و از پوست حیوانات به خود لباس پوشیدن. خب با سردی ها مبارزه بودن، غلبه بر سردی کردن. حتی او با همکاری البته دانشمندان او بر مرگ هم پیروزی به دست آورد و همه این نقشه‌ای که او با انجام رسانید با اول فروردین راست آمد و گفت تا امروز ما در جهل و نادانی به سر بردیم، در مبارزه با مرگ بودیم. اکنون وقتی که ما همه گونه بیماری ها و مریضی ها و کسلی ها را از بین بردیم، روز نو فرا رسید. اکنون تا امروز ما زندگی نداشتیم. اکنون زندگی واقعی که دیگر مردمان از مرگ و از عادی‌ترین کسلی از بین نمی روند. خب همه جهان آباد و زیبا است. نوروز اکنون سر شده است. بنابراین گفت او این راه را فقط با راه دانش به دست آورد. یعنی او با همکاری دانشمندان دانش را به سطح برداشت که زندگی مردم را واقعا آسوده و فرح بخشید و گفت که امروز غلبه دانش تامین گردید. بنابراین نوروز در تمام دنیا بهار همه ساله می شود. در همه دنیا، در همه مردم عالم، در کجا که نگاه نکنیم بهار هست، گل و سبزه می روید، لیکن آنها نوروز ندارند. فقط مردم ما وطن نوروز آریا است، اینکه تاجیکستان است، مردم آریایی فقط نوروز دارند. بنابراین نوروز را مردم ما جشن میگیرند به این خاطر که واقعا دانش در اونها بر جهالت غلبه کرده است. غیر از این نوروز پیوندگری اصلها و نسلها می باشد. نوروز پیوندگری جهان کهین یعنی انسان و جهان مهین یعنی جهان یک کیهان می باشد. و از همه مهمتر نوروز این جشن انسان دوستی است. نوروز به مردم نشان میدهد که واقعا انسانیت باید یکدیگر را احترام گذارد، به ارزش‌های همدیگری باید احترام گذارد. باید ما همدیگر را دوست داریم، نه اینکه با اندک سبب به کشتار همدیگر دست بزنیم. بنابراین شاهان همیشه شاهان آریایی روز اول فروردین به دادگستری مشغول میشدند و دری عدالت را، دری داد را میگشودند و به مردم و درد و غم مردم را میشنیدند. و همین چیز با طور ارثی به مردم ما نصیب شده است
که امروز هم پیشوای مواضع ما همه ساله در آغاز نوروز اولین کاری که میکنن با دانشمندان واخری میکنن و یعنی از غلبه دانش شروع می نمایند. اگر ما سال نوی خلقهای دیگر رو مقایسه کنیم بیشتری تقویم ها از همون حادثه شروع می شود که از یگان حادثه تاریخی یا اجتماعی سرچشمه می گیرند. اما جشن نوروز همچون آغاز سال نو این وابسته است به برابرشوی شب و روز. این اساس های طبیعی نجومی دارد، یعنی همون ساعت و همون دقیقه، همون روز و همون ماهی که شب و روز به هم برابر می شوند. و چطوری که عمری خیام گفته است، البته محققان دیگر هم اون رو ادامه دادند، در همون شب و روز، در همون لحظه که آفتاب به برج حمل یا برج بره وارد می گردد، از همون دقیقه، همون ثانیه سال نو شروع می گردد. یعنی نوروز این سال نوی نیاگان ما قبول شده است و ما اون رو سال نو هم می شماریم، چون که واقعا خیلی که از فلسفه سخن سر کردند. فلسفه نوروز این نوآوری است. اینجا معلم عزیز ما هم در ابتدا از جنبه های نوگانی نوروز سخن گفتند. واقعا در نوروز همه چی نو می شود و باید لباس ها نو باشد یا حداقل تازه باشد، اندیشه ها نو باشد، اندیشه ها پاک باشند. نو به معنای پاک باید باشد و خانه و در کوچه ها ببینید که اینقدر رسم و آیین هایی هست که همه آنها رو اگر ما تحلیل کنیم ببینیم که همه اینها از همون اندیشه نوسازی برمی آیند. هم از نگاهی مثلا محیط، اطراف، طبیعت را پاک کردند، خانه و در دیگر کاسه و طبق شستن، کورپه ها رو مثلا برآوردن و افشانیدن و دیوارها رو سفید کردن و درختان رو مثلا کنده درختان رو سفید کردن. یعنی سفید کردن هم نوسازی است، پاک کردن هم نوسازی است. و برزم این که از نگاه مادی همه چیز رو مثلا نو میکنند، پاک میکنند، نوبت میرسد به معنویات انسان، به روح انسان، به دنیای معنوی. یعنی باید دلها رو از کدرت پاک کنیم، تازه باشند. و همچنین نیاگان ما، اجدادان ما یک رسم داشتند، چهارشنبه آخران که با نام چهارشنبه سوری امروز هم در بعضی کشورها هست. از بالای آتش می جهیدن. از بالای آتش جهیدن این معنای البته این سرگرمی و بازی و خرمی نیست. مقصد پاک کردن گناهان است، چون که این هم یکی از عقاید خیلی قدیمی آریایی است که آتش گناه ها را می سوزاند. امروزها در بعضی کشورهای جهان ما میبینیم که در چهارشنبه سوری مشک پرانی میکنند، خرسندی میکنند. این نادرست است. اصلا این چیز نبود. باید همون آتش همون مراسم چهارشنبه سوری یا چهارشنبه آخران این مراسم اعتقادی بود، مراسم شادمانی نبود، محض به خاطر پاک کردن بود. و دیگر اینکه هر ظرف و هر کاسه و طبق و کوزه که داشتند اگر سیرش پریده بود یا لبش شکسته بود، جغ آورده بود، آن را شکسته میپرتافتند. یعنی این در سال کهنه باید ماند. سال نو با اندیشه نو، با حیات نو، آرزوهای نو، همه چی باید نو باشد. و به فکر من همون حکمت نوروز این پیش از همه نوآوری و نوگانی است. من یادم میاد که وقتی که کودک بودیم و میگفتن که نوروز میاد و در دهه ما برف بود، همه وقت خنک بود، ولی برای ما کرته میدوختن و همه چیزی روسری نو میکردن، کرته نو میخریدن، کلوش میخریدن و میگفتن که نوروز میشود، در بزم نوروز میرویم. عجیبش این بود که هیچ کس در خانه خود در نوروز نمی نشست. همه نوروزگاه یک جا بود که نامش نوروزگاه بود. اینا تصور کنید چقدر سالهای پیش. و در همون روستا عمه منم نوروز ما نام داشت، تقامم نوروز شاه نام داشت. می گفتم که برای چی نوروز؟ همین فکرات بودن، همین اندیشه ها بودن همیشه. و وقتی که در نوروزگاه می رفتن من یاد دارم که بیبیم می گفتن که در همین نوروز فقط غذا از شیر آماده کنن، غذای گوشتی نبود. این حاضرا پیدا شده است که گاو میکشن و
آش میپزنن نمیدونم اون وقت فقط مثلا از یک خانه شیربت میپخت یک شیرجوش میپخت یک شیر برنج میپخت یک از خروطوغ میکرد یعنی هر چیز که از مواد سفیدی است میگفتن که حتی خروس کشتن ممکن نیست مورچه را حتی آزار دادن ممکنه در این روز یعنی نوروز روزی چطوری که شما گفتید روزی به هم آمدن است روزی دوست داشتن است روزی مثلا همون چاروا هم اونم به گفته که دوای جان دارد همون مرغ هم چیزی که در همین روزها مثلا یعنی که ذبح چاروا ممکن نبود و همه می رفتیم در همون نوروزگاه هر کس پیش طبقی از خوره بردگیشه می موندن و با کسی که چیزی می رسید به یک از قرطو می رسید به یک از شیروغن می رسید انا همون می خوردن و بعد دعا می کردن و اون وقتا که قدر ممکن نبود دوری شوروی بود روزی چی می گفتن یک نام دیگر هم داشت جفت می کردن چی سرجفتی می گفتن جفت برارون الان خیلی و دهقان همون هرچند برف بود با بهانه که نفهمند که ما نوروز عید میکنیم همینطور وای میکردن یعنی نوروز اگر همین خیلی فکر کنیم این بهترین به شباهت ترین عید است جشن است که خداوند برای ما اینا بخشیده است ارزانی کرده است و شاعران و نویسنده من از منوچهری دمغانی از فروخی سیستانی از رودکی بزرگ کدامش که نخوانید واژه نوروز است از عصر نو این سو این طرف کتابا که هستن من واژه نوروز در میابم در رودکی بزرگ در سعدی و حافظ اینا که قدر بسیار و شاعران امروزی ما هم هر سال در نوروز شعری نو می نویسن برای که چون واژه که نو هست باید چون خانه که تکاندی خانه تکانی کردی حتما که اندیشه تعمید تکانی و یک شعری نو می نویسی ولی من امروز تا حال افسوس که همین سال اولی شعری نوروزی ننوشتم نمیتونم برای چی ولی به هر صورت قریب یک 10-15 شعری نوروزی دارم که یک تاش همین خیلی است که همینطور آغاز میشه که نوبهار آمده با نکهت جان دف بزنیم گردی آتشکده پیری مغان دف بزنیم اندر این دوری گلفشانی و گلگردانی همراهی انجمنی بلبلکان دف بزنیم ساغر نوش کنیم از غزل مولانا سبز در سبز همه پیر و جوان دف بزنیم این همین همطور می رود دف بزنیم یعنی یکی از همین در همون دهات می دیدیم که زنان دف می زدن یک موسیقی خیلی عجیب بود که 5 زن همراه می شد و با اومدن نوروز دف می زدن دف کلمه توجیکی است من نمیدونم دایره چی باشد ولی در کوهستان دف میگوین همین دف زدن صدایی بود که صدای آمدن نوروز و یک چیز دیگر من از یادم نمی رود همین وقتای همین شب روز در پشت خانه تق تق می زدن می گفتن که صدای سرودخوانی جوانا می شد و من در یادم است می گفتن که ای پدر برخیز و نوروزی بده تا تو را رحمت کند پروردگار برای چی مادرنه پدر می گفتن در وقت نوروز و همون پدر خانواده حتما زنها نمیخیستن پدر خانواده حتما که برای بچه‌ای که از مثنوی معنوی میخوندن و بعد در آخرش همون نقراتش همینطور بود ای پدر برخیز و نوروزی بده و پدر حتما که برایشون یک چیزی مثل توفه میداد و همین چیزها امروز همین چیزها را باید زنده کرد همین چیزها را که مثلا مهر و محبت بسیارتر می شود زیادتر می شود وقتی خانه همسایه هم قهری هم مثلا بسیار همسایه با همدیگر جنگ و جنجال میکنن این زندگی هست ولی بگذار روزی نوروز شبی نوروز آمد نوروز پشتی در خانه همسایه‌اش رود و به همین بهانه می شود آشتی می شود صلح می شود وحدت و همسایه ها دیگر تا نوروز دیگر با هم دیگر یعنی آشتی میکنن صحبت میکنن جنگ و جنجال کمتر میشود این نشانه های نوروز است همدیگر رو باید بخشید از این گمان میکنم که من هرچند که موضوع درباره شعر و شاعری باید گپ زنم لیکن باز دورتر میروم
наврӯз барои шоирон ин як тӯҳфа аст, як тӯҳфаест ки шоирон дар ин рӯз ҳатман ки ҳамашон шеър мерисад, ҳама гул, ҳама тарона. Як шеъри хеле хубе дорад Фарзона Бону ки ҳама шоирони мо ҳамин шеърҳои хуб доранд. Сад қиссаи наврӯзӣ дар дафтари наврӯз аст. ҳамин тур чизҳои хуб доранд ки масалан ба мардум пешниҳод мекунанд. Ва ин писарам гуфтанд ки ман шеър дорам дар бораи Наврӯз. Ман хоҳиш мекунам ки шумо бихонед ам шеъра. пеш аз оне ки шеърро бихонам, шеър нест, дар муқоиса бо шеърҳои шумо маъноҷон як назмгуна аст. пеш аз оне ки шеър бихонам, фақат ҳамон давоми фикрҳои шумоаст ки дар бораи навгонӣ, навоварӣ. чӣ қадр ки гуфтем, Наврӯз воқеан ҳикматаш дар таҷлили ва ҷашн ва ғалабаи дониш аст. ва ҳамасола деҳқонон, ҳунармандон, шоирон, косибон ва олимон, ин 5 табақаи ҷомеа бояд ки ба ҷомеа ҳар сол дар оғози Наврӯз пешниҳод кунанд аз дастовардҳои худ, аз ихтироати худ. Масалан, шоир дар бораи шеъри нави худ, маҷмӯаи ашъори худ, олим дар бораи ихтирои худ, хоб деҳқон дар бораи хоб ягон зоти нави, бале, ягон зоти нави ҳайвон ёки дарахти нав бо пайванд кардан ба даст меорад. ё ин ки масалан косибон, ҳунармандон, ихтирои нав, ҳунарҳои нав пешниҳод менамоянд. ҳамчунин олимон ва шоирон. яъне Наврӯз пеш аз ҳамасола бояд донишмандон, олимон, деҳқонон дастоварди нав ба нав дошта бошанд ки ба ҷомеа пешниҳод кунанд, боиси пешравии ҷомеа шавад, боиси ғановати ҷомеа шавад ва боиси хушбахтии мардум гардад. ин асосу асли Наврӯз ба ҳамин такя мекунад. хуб, то имрӯзҳо ҳамин анъана дар Афғонистони ҳамсояи кишвари мо вуҷуд дорад ки ҳамасола деҳқонон масалан парвариши чорвои нав, зоти нави чорворо пешниҳод мекунанд, ки ҳунармандон беҳтарин дастоварди худро пешниҳод, олимон, шоирон ҳамчунин. барои ҳамин Наврӯз моҳияти аз ҳама муҳимаш таҷлили дониш аст ва деҳқонам, шоирам, олимам, ҳунармандам бо дониш, бо дастоварди илмии худ ҷомеаро пеш мебарад ва зиндагии мардумро беҳтару хубтар мегардонад. хуб, агар иҷоза диҳед, назмгунаи худро қироат мекунам. рӯзи Наврӯз асту гашта Тоҷикистонам биҳишт. рӯзи Наврӯз асту гашта Тоҷикистонам биҳишт. инчунин нақде намебояд маро аз каф биҳишт. булбулон яксу хурӯшон, лолаҳо яксу дурахшон, дилбарон некусимову ошиқон некусиришт. накати гул масту сархуш карда оламро чунон, гаҳ нидо аз раъд ояд, гаҳ наво аз сангу хишт. сулҳи ом аст рӯзи Наврӯз, кинаи дерина нест. сулҳи ом аст рӯзи Наврӯз, кинаи дерина нест. дар чунин рӯзе намебояд ҳеҷ кирдори зишт. ёри мо рашке надорад, гарваро дилбастаӣ. ёри мо рашке надорад, гарваро дилбастаӣ. ё ба ирфон рӯ биёрӣ, ё ба кейши зарду ҳишт. мо ҳама аз одамем, ин миллату мазҳаб чаро? шодии наврӯзӣ дорад масҷиду дайру куништ. ҷӯяҳои марди деҳқон назми беҳин дошта, лек офарин бар ҳиматаш ку инчунин сарвода кишт. бисёр ишораи хуб шуд ки дар қатори дигар анъанаҳо суннатҳо, киноҳо аз синаҳо дур карда мешавад ва яке аз анъанаҳои қадимаи мардуми тоҷик дар арафаи ҷашни Наврӯз оштӣ кунонидан ва ба ҳам дӯст кардани ҳамон нафароне ки бо якдигар дар тӯли сол қариб буданд. яъне киноҳо бояд ба соли кӯҳна бимонад, дар соли нав бояд ки онҳо оштӣ бошанд. ва имрӯз ки мебинем Наврӯзи мо хусусияти ҷаҳонӣ мегирад ва агар хато накунам дар қатномаи Созмони Милали Муттаҳид таҳти ҳамин шиор ки Наврӯз фарҳанги ҷаҳонро дорост ё дорад сабт шуда буд ва эълон шуда буд ҳамчун ҷашни байналмилалӣ. ва бояд бигӯем ки воқеан дар як Наврӯз ки мо ҳамагӣ бо як ном Наврӯз ва ё худ дар як муддати кӯтоҳ, намедонам агар 5-6 рӯз бошад ҷашн мегирем, бибинед ки тамоми фарҳанг, тамоми ҷанбаҳое ки яъне як ҷаҳон маънӣ дорад ва воқеан фарҳанги ҷаҳонро доро аст ки дар ӯ тамоми рамзҳо, тамоми анъанаҳо ба хотири чӣ гӯем ақидаҳои гуманистӣ иҷро мегарданд. ва воқеан имрӯз
наврӯз дар шакли ҷаҳонӣ таҷлил мегардад, чи дар тоҷикистон чи дар дигар минтақаҳо. воситаҳои беҳтарини коммуникатсионӣ аст ки имрӯз фарҳанг як минтақа ба минтақаи дигар мегзарад, аз расму оин, аз он шояд баъзе ақидаҳои нуфтае ки то имрӯз монда буданд дар баъзе минтақаҳои дурдаст, имрӯз мо огаҳӣ пайдо мекунем тавассути барномаҳои гуногуни телевизионӣ, тавассути ҷашнвораҳо дар донишгоҳу донишкадаҳоё, умуман наврӯзҳое ки дар идгоҳҳои ноҳияу шаҳрҳо баргузор мегардад. Албатта як минтақа аз минтақаи дигар, аз фарҳанги як минтақаи дигар огаҳӣ пайдо мекунад. Масалан имрӯз агарчанде мо мегӯем ки маросими ҷуфтбаророн шояд чун бо тараққиёти илму техника то андозае аз байн рафта бошад, шояд хато мекунем, чунки мо бисёр минтақаҳои дурдасти кӯҳӣ дорем ки то имрӯз ҳамун маросими ҷуфт ё ки анъанаи ҷуфт бо ҳамун барзаговҳо дар кӯҳистон таҷлил мегардад. ва тавре ки гуфтам, мо пайҳам 2 сол дар ҳам ноҳияҳои гуногуни вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва соли гузашта махсус дар водии Бартанг будем ки то имрӯз онҷо кишт чи дар заминҳои ҳамвор чи дар масалан минтақаҳои кӯҳӣ тавассути техника баргузор намегардад, ҳама то имрӯз тавассути барзагоҳҳо аст ва як мардум як фарҳанги бисёр самимиву аҷоиб доранд ки онҳо то имрӯз ба якдигар доду гирифти мисли хешу таборӣ доранд ки аз якдигар ҳатто масалан вақте ки як кас як барзагоҳ дорад барои ҷуфт масалан аз дигар кас дар кор бошад, ҳатто масалан барои ӯ ҳаққи маблағи иловагӣ намедиҳанд, ҳамту бо якдигар дӯстиву рафоқат ҳамун анъанаи қадимаро иҷро мекунанд. ва пурсидем то имрӯз анъанаи махсус доранд пеш аз оғози баҳор бо номи шӯчпухта, ки як навъ таоми махсус мепазанд ки ба кашк ё далдаи мо монандӣ дорад. як ҳафта пеш аз ҳамун анъанаи ҷуфтбаророн бо маслиҳати коҳансоли диҳа баргузор мекунанд. яъне ҳамон анъанаҳои қадима фикр мекунанд то имрӯз дар гӯшаву канори ҷумҳурӣ боқӣ мондааст, фақат таҳқиқ мебояду бас. ва инҷо устод бисёр хуб қайд карданд ки ҷашни наврӯзи мо мисли дигар соли навҳои дигар халқу миллатҳо нест ки вақту соати муайян дошта бошад. фикр мекунам ки ҷашни наврӯзи мо ҳамасола дар соат ё дақиқаҳои гуногун баргузор мегардад ки ин ба бурҷи ҳамал расидани офтоб аст. хуб, инҷа шаҳриябону дар бораи дастархони наврӯзӣ, дар бораи таомҳои ширӣ сухан оғоз карданд. як масъалаи муҳим аст. дастархони наврӯзии мо чӣ гуна буд ва бояд чӣ гуна бошад. اون دسترخوان یا سفره 7 سین میگفتیم، 7 شین میگوییم. این انعنه در بعضی سرچشمه‌ها اشاره شده است، اما فکر میکنم در بین تاجیکان با نام 7 سین نبود. چون که مردم شناسان، هم مردم شناسان روس از آخر عصر 19 شروع کرده، عصر 20 من عصر 21 فولکلور شناسان، اتنوگراف‌ها، تاریخ شناسان در همه اون سفرهای خدمتی که بین مردم داشتند، اکسپدیسی‌های مردم شناسی که داشتند، درباره 7 سین کسی معلومات نداده است. و خودی ما هم شاید 20 سال زیادتر شد که کمینه به همین مردم شناسی مشغولم. از یگان کهنسال درباره 7 سین یا 7 شین چیزی نشنیدم. وقتی میپرسیدیم که مخصوص بابا یا مثلا بیبی 7 سین در زمان شما بود، میگفتن من یکم بار میفهمم. اما دسترخوان نوروزیتون چگونه بود؟ میگفتن که یک دسترخوان عادی بود. در روی آن مثلا همون خوراکای معمولی که از شیر و جرغات و شیر برنج و شیرچای محصولات شیری بود و طعامی از همه پهن شده یا از همه معروف ترین نوروزی این همون گندم کوچه یا دلده است که از محصولات غله‌دانه آماده می شود. خودی آن همون محصولات غله‌دانه 7 نمودی غله در دیگ انداخته می شود. این هم رمز است، رمزی هم برکت و فراوانی، هم خودی 7 رقم بسیار هم تاریخی و رمزی است. و اما یک سنت دیگر هست با نام دسترخوان 7 میوه، طبق 7 میوه. طبق 7 میوه در بین مردمی پنجکند، حصار، این طرف وادی رشت، درواز بوده است. امروز در افغانستان هم هست. اگر شما همین بعضی شبکه‌های تلویزیونی اهمیت دهید، در ایام نوروز در یک طبق کلان 7 نمود میوه میبرند. همین چیز در ما بوده است. در برهان قاطع هست. این کلمه هم است. و حتی چطوری که ما همراهی استاد روزی احمد از ناحیه شهرنا مواد جمع کردیم، کهنسالا نوشابه 7 میوه رو به ما گفتند که این در همون کتاب دستجمعانه ما هست. نوشابه 7 میوه از 7 میوه خشک، آلو خشک، زردآلوی خشک، آلو چبندک و غیره، همه اینها رو جمع کرده مثلا یک نوشابه به زبان امروزه این کمپوت آماده میکردن که واقعا همه از ویتامین بای بود و نوشیدن آن ثواب میگفتند. یعنی ببینید چه خیلی با آن مثلا یک افضلیت و یک اهمیتی مخصوص میدادند. برای همین این 7 سین و 7 شین با اندیشه کمینه در همین سالهای 60 70 توسط بعضی
зиёиёни мо ки ба кишварҳои масалан эрон афғонистон рафтанд ба ҳайси тарҷумону корҳои дигар рафтанд, ин суннат аз он ҷо ба мо омад. яъне ҳафтсин қадимӣ аст, мо ба ин шак надорем. ҳафтсин аз ҳамун ҳафт табақ ҳаст, яъне ҳафт сини ҳафт табақ ҳаст. ин ҳаст дар байни эрониён, аммо дар байни мардуми ин тараф, дар байни бохтариён, суғдиён, умуман мавороннар, дар ин ҷо анамун ҳафт мева будааст ва хӯрокҳое ки аз ғаладона, аз алафу гиёҳҳои баҳорӣ омода мешуд ва таомҳои ширӣ ки инҳо ҳам ба худашон боз рамз доштанд, яъне сафедӣ, дастархони сафедӣ. ҳатто дар эрониҳо ҳам ҳаст ки онҳо гӯшти моҳӣ мегузоранд, чунки гӯшташ сафед аст. моҳӣ мемонад, моҳӣ палав мегӯянд, яъне моҳӣ чунки гӯшташ сафед аст. яъне ба андешаи шумо ҳамин калимаи ҳафт сини ҳам ба маънои он ки ҳафт ғизое ки бо ҳарфи син оғоз шавад ин нест? Не, инҷа ҳарфи арабии син куллан дар байн нест. ҳафт табақ аст, ҳафт чинӣ аст. ҳафт чиниро он син мегӯянд, синӣ мегӯянд. ва калимаи ҳамун ҳафт шинаш ҳам аз ҳамин ҷо омадааст. он ҳафтмимаш дигар бофтааст. барои ҳамин имрӯз бояд мо он суннатҳоеро масалан эҳё кунем, онро байни тоҷикон таблиғ кунем ки моли худамон ҳастанд, ҳамин минтақа ҳаст, ҳамин сарзамин аст. маҳз бибиёну бобои мо онро масалан ҳам ба вуҷуд оварданд, ҳам идома доданд. яъне мо масалан куркуроно ба чанд сарчашмаҳои китобҳои эронӣ тақлид накунем. бояд аз нигоҳи этнографӣ, тарихи мардуми худамонро омӯзем. суннатҳои мо хеле амиқу асил ҳастанд назар ба ин ки суннатҳои дигар кишварҳо. барои камтар чӣ мегӯянд саргарм кардан баротон як шеър мехонам. наврӯз бар дар омада ёрон ба ҳам расид, бо хандаҳои беғаши орӣ зи ғам расид. наврӯзро рисолати ишқ офаридан аст, ай ошиқон ба қимати ишқи санам расид. гар шоире чу хандаи гул шеъри сабз гуфт, бар пешвози шоиру шеъри аҷам расид. ку он таронаи ки чу ман оҳи шаб кашид, баҳри саломи шабнами гул субҳдам расид. ай шоирон ба нағмаи шиво чу мавлавӣ, бар обшори кӯҳи ғазал дам ба дам расид. аз чашми сурмасои шаб ашки саҳар чакад, дар анҷуман ба сурмаи чашми қалам расид. чун рӯи гул шукуфта ҳама чеҳраҳо кунун, бар базми ошиқонаи наврӯзи ҷам расид. ҳаматон ба наврӯз расидед, муборак бод. муаллимаи азиз гуфтанд ки мо ёд дорем ки дар хурдӣ ба мо сару либоси нав мекарданд, кӯшиш мекарданд ки дар ҷашни наврӯз бипӯшем, махсус дар рӯзи ид. ва вақте мо ба ҷамъоварии мавод миёни мардум ҳастем, унҷо як шеъри бисёр халқӣ қадима шунида будам ки гуфта буданд ки ид омаду ид омад, иди малика, ҳама чизи нав дорад. ман иқа тика гуфта аз забони як гӯянда гирифта будем ки махсус дар иди наврӯз бояд либоси нав дошта бошад ва шикоят ба модараш мекунад, шояд ба падараш мекунад ки ҳамин хел. хуб, муаллимам бисёр хуб гуфтанд. фикр мекунам ки баъзе анъанаҳои ҷашни наврӯз ки хусусияти масалан покию поктинатӣ доштанд, ба дигар ҷашнҳо ҳам гузашта ҳастанд. чун муаллим гуфтанд ки дар водии масалан зарафшон, ин тараф водии ҳисор ё водии рашт анъанаи ҳафт табақ ё ҳафт мева будааст. ман аз шаҳри панҷакенти бостон ҳангоми таҳқиқи ҷашни арӯсӣ сабт кардам ки дар рӯзи ҷашни арӯсӣ агар имрӯз мо бинем дар зери чодар ба домоду арӯс шаҳд ё ширинӣ мечашонанд. аммо онҳо гуфтанд ки мардуми кӯҳистони панҷакент гуфтанд ки мо ҳатман нӯшокии ҳафт мева омода мекунем, ҳатман дар зери чодар ба домоду арӯс медиҳем. фикр мекунам ки аз ҷашни наврӯз шояд гузашта бошад ба ҷашни арӯсӣ, ки мегуфтанд ки ба хотире ки тамоми ғизову тамоми он витаминҳо дар дохили он ҳаст, бояд ки зиндагишон мисли ҳамин шаҳду шакар ва омехтаву бисёр рангин бошад. ҳатман ба домоду арӯс мо нӯшокии ҳафт мева мечашонем. ҳамин ишораи кардед дар бораи наврӯз, ҳамин масалан нияти пок гуфтед, ботини пок, хуб ихтирокориҳо, хуб навгониҳо, навовариҳо, дастовариҳо нав ба нав, ҳама ҳамин некиҳои наврӯз будааст ки наврӯз ҷаҳонӣ шудааст. яъне наврӯз барои он ҷаҳонӣ шудааст ки бо сиришти неки инсонӣ пайванд доштааст. яъне ки тамоми инсоният наврӯзро барои он қабул кардааст ки ӯ инсонгаро аст, инсондӯстӣ дар он аст, илму дониш аст
дастовардҳои умуми башарият аст ки ба ҳамаи мардум некию фараҳ мебахшад. маҳз барои ҳамин ҷаҳонӣ шудааст. бинобар ин наврӯз ба ҳамаи шумо муборак бошад. воқеан ҷашни наврӯз асос дорад ба чанд ҷанба ва яке аз муҳимтарин ҷанбаҳои он ҷанбаи нуҷумӣ аст. аз нигоҳи нуҷумӣ имрӯз ҳам таҳқиқотҳо идома доранд ва ҳар сол мо чӣ тавре ки қаблан гуфтем, ҳамон соату ҳамон дақиқае ки офтоб ба бурҷи барра ё ҳамал ворид мешавад, ҷашни наврӯз оғоз мешавад, соли нав медарояд. яъне соли нави мо ба монанди соли нави масеҳӣ нест ки соати 12:00 шабона ҳар сол дар як вақт ворид шавад. ин хел нест. яъне бале ин ба махсус ба баробаршавии шабу рӯз аст. ва имсол мувофиқи ҳисоби мунаҷҷимон ё ситорашиносон соли нав рӯзи 21 соати ба вақти душанбе соати 2:58 яъне субҳи барвақт, ҳанӯз гӯем субҳ надамида, соати 2:58 ворид мешавад. ва дар ин соату дар ин дақиқаи сония бедор шуда онро пазироӣ карданам албатта як нав чи аст, як нав савобёбиам ҳаст. ман фикр мекунам ки бояд мо ҳам ҳамин чизро каму беш таваҷҷӯҳ кунем ки соли нави анъанавии мо вобаста аст ба анамон ҳодисаи табиию нуҷумӣ.